Biyag ti tao. Anay ko, nagsakit na dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige, taray ka ni ospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak samat kabalan na nagsakit na. Kapailam na ita ba kahit? Andak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpintas ang maladaga. Sabi namin ang naalak. Apay akaslasan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide. Tananayunan man ang dagit anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diyak kabsat mo ti pampanunutak. Sigurado. Adu manantay sa uday jay. Kasi tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbaga na. Baybayaman ni manang training. Awawatin talaga. Ay siguro itinapag kita na balasang ha. Ay, unat kahit di ah. Ipagpagapo ka niya mga asawak, Alan. Ah, apay nga da ka manan, Alan? Kwa mana. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, anda. Day tanto mga mintanak kay nga anak. Mana. Awang mga mintiba kanyo kadagit anak yung nga maapay nga anak kayong anak. Mayatak matlaang. Numahalak tayo sweldo ka nagkarpintero, mana. Uray ko man no sigurado ang nasingput to dagit anak yung. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumutla dagos. Amangan no minor de edad da lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinong tungay ti makatulong kada kayo. No kaskan to daramid da. Saan mo't kumaa, mana? Agad, ape, amom nga raw, no pumod no timbagak. Manang training. Bag nang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. At daasi ti Diyos, manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo ah. Di kay anak nga anak, tani, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan na bali, mana? Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na. Nagasam tapito. Isabdan yung tiyaga na. Narigat ti panagbiya kita. Mana. Manoti utangan. Sangaribo lang, mana. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat nakautang ka kanima ng trine ang lakay. Uwin ba kay? Sigurado nga pinagsasawa na kamanan naman ng training. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin pinalabas ko latan na gitimbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwarmot la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nerwama ko niti kasdi nga ugali ni Mana. Agsermon pa nga umuna. Sana kanto ikan iti bulbulo di makwarta. Padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo ka nagiti anak ta. Kaya't ka nga rod nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da ka dagiti anak ta. Bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Isuasi ka tirumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan mat kahit di ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tagta? Naimbag to ano dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak je maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Narigat sa amod dayta. Kun kasapulan sa iti kwarta iti dayta. Kung namat je maestra na nga makitinulong ka nung agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga medya maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt di anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka analaing kan napintas bakay. Dua ta nga imalaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak na ng kantatang.
Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Ha! Nagkuna nga min na kundi kandidata ka? Auntie? Dahil nga min katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko. Tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo iti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo ka ti papanan ti sweldo kon? Da kayo ka ti bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasaya nagtungpal kay ti kayat tao, Trinay. Agronda ganyan sa tao. Sikala ka na yun, tesa sikala na pagtawa iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na lang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Patasang may kanida. Tasinaan ka. Ay, di na kumamot but-but nga niti kasta. Pangaasim ka di Amamot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakas na nga raw. Tong palam amin ngay baga. Tapos saan ka panawan. Para matlakin ka dagit ibagbaga. Isodeng ka na. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damot trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa iti panggadak. Ay, sige nga ron. Makamuk ka. Anya nga ron? Rumarta? Intag pa siya? Intalag shopping. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikat ti makaam mo, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni manang training, Alan? Nobyo na ka no, mate. Bakit? Anya? Masaysayat ko mga rin. Nagkasar na. Nagtinadaman tayo. Kasla sana mapagtalkan. Panagroro-pa di lalaki. Ni, apa nga na ibagam di kasta? Jack Corsonado ti gargaraw na. Kasla adalas-lastog na. Nag-amamon di ay ati da nga lalaki. Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni manang training. Nauray inaunang sika. Nang runak ko na mga sabwal iti iwas da nga nobyo na. Uwan bakit? Kasaritak to. Training. Dahil iti bagbagaking ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito yung alote. Saan arangkis? Patan. Wan. Saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangin. Napintas a pagpatakdaran iti palay dahi to'y. Nangaro na kit igit ti kalsada. Ken nalakapay iti panangilako ti gayam ka. Kasta aya. Wan. Mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang ta. Hulugan ta dahi to'y alote. Honey. O sige, sikat ti makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Manong kano aya ti down payment? Taidis kitarak. Ibagam naman no. Alaan da ka namat nga kandidat ta di may katlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no tayo makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Awan, maawata namat kay dito kasasaan tayo. Nagpipintas, naglalaing namin dagiti anak ta. Bakit? Wan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Wen bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildohan, training. Wen, masapil mo kaniman ng ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at intin na ganda. O sige, alaam dun ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayan, tanodan tuwaya, umayak ichay. Tapno makitak mo. Sana. Tigi di trabaho ti pamaysam.
tanarigat no mabaybayam. Sapay awan pa'y trabaho. Mapapainakin kan, honey. Ay na, kasla agasawatan. Anya pala ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan trinik. kwartak! At dagas-gastusak. At dabaybayadak alote. Wa, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay ka lang kumaawisan. Tadapasik pagsasangwan tayo makanin niya balay. Anya? Nangabak kami nagiti talwa kakaanak kami ti beauty pageant, manang. Ket at damot kas ana pangabakan da. Iso Ay! na, Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di. Di yung pagparamag dayta. Tapno saan kayong aguutang. ha, Agpraktikal kayo man. Di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit di. Tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon. talaga anayat ti Diyos. Bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taamuda ti makitinulong ka data. On nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt na kita anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kapsat ko ka data. Kapo iti nagado nga anak ta. Kaya naibagana pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta ka data. Ngam nagbidot iti dayta na ibagana. Agad adal da pay lang. Ngam matultulungan datan. Anyan tulangan nga, inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtumpalan dagiti anak talakay. Kansanta ko mga agimula iti sakit tinakam kanima ng training. Taasaan nga nasaya at agimula iti sakit tinakam. Uwin ba kay? Nasa oklayang mo't kidi Ngam, awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga ron, ti gastusin ta. Simple la akasarte angayin ta Ay simple, awan ko rata. Siyak ti makaam mo. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talote? Manupay ayat ti udit honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikas ta amin ay. 80,000 la ka nun. Anya? Discount tan, ti 20,000, honey. Isang agrimidyo ka. Aglong ka. O sige. Aglonak nga ron, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay man ah. Mapukpukaw nga ron. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da, kat insalvage da, di asawak. Mapukpukaw? Wino, talagang intarayan na kan, mana. Saan ka pagpadaksan ni Nubyo, mana? Kung kasta ti atap ko, kukwartaan na kalaki di dadya tao, manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga ramidan na tikas na kanya, kat ayayatin nakday jay. Pasensya kan, manang ah. Ngam, agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam, sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana. Anya day jay, balasang ko. Sa dino ka di dito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awag matagnagan iti kasta dito lugar may basang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan. San may nga mo day tataaw. Anya. Eh, sige nga ron. Agyaman nak nana. Mapanak pa'y. Guston mana. Di mon sangitan ti awan kay iskan na tao. Kunak noadan ka binulig ko iti biyag. Na minalilaw naklagayam. Iso tinapnapan na namin na sweldo ko. Linoko naklagayam. Pati ti hinululog a kalote awanan. Binukudan na. Amangan kiti pa no sana po mo at hinukutan na agaga, mana. Amangan no kun kuna na lang da jay. Tapno may kamla iti kwarta. Anya? May bayamon, mana. Saan na bali? Abda kami dito eh.
Ken adda dagiti kakaanak ka. Saan da ka baybayan iti panagbakit mo, Manang? Manang Trini, adda kami. Tagwag ti asawa, ken dagiti kakaanak ka. Umayda ka kano pasyarin, Manang. Ay, ala, sumrag kayo. Ne, apay nga kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mo't gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Inimot mo check abag. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay ka agnay iti balay, Manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan ka nagtatagal na iti kakaanak. Pasig da amin na profesional na iti kakaanak ka, Manang. Napintasin ti panggudanda ita. Anya? Ay, kat nasaya at naimbag man. Ayun gayam, agpasyar kami inton bigat iti bagyo. Dahil tati may sa agagaramikin ka, Manang. Umay da ka awisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Ayun, Manang. Makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Ay, pagluganan tayo ngay. At da ginatang dagiti kakaanak ka malugan, Manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilugan niyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pagawanan da ko. Kapo iti pa nangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Kapo iti magpagak iti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, Nay. Ay na, lipatan mo day tama na. Tamabayagan na napakawanda ka. Biyag di tao. Bakit? Dak dito'y kusina. Aglusluto ak lakay. Ay na, talagang agsir-swerte akloy na bakit? Oh, apay. Anya ti padamag mo ay ha? Kitaan na ito ya, nagpinta sa cellphone. Ning, nangalaam iti dayta. Nabati ti pasaheros ko yung tricycle. Anya? Kukwak na ito yun, bakit? Anya? Ay sus, isublim itakin kukwa ah. Apay, amo kaya no asino taking kukwa. Apay nga sublay, nagregrigata ka, pinidpidot. Kinakaut ko ito yung nagtitugaw ti tricycle. At damat siguro nakasave ang numero dita ah. Mangkita kan iti mabalin nga awagam. Taiso ti pagdamagam. No asino takin numero, wano akin cellphone iti dayta. Saan na masapol? Madulami. Ni, apay, di ka maputang? Amangan no makita dakan ka dayta. Makita takin kukwa. Di ka di madanagan, tay lakok tao. No, saan na makita kanyak na ito yung cellphone? Anya? Nag-overtime ka ita nagpasada, Romay. Grabe. Kasanaw, traffic might, tatasator. Grabe. Nasapak ko mga may agreement. Grabe ti traffic. Anya? At ito'y tinapasadak, tata. Ha? Nay, mas daw ka siguro, no? Apay abasit ti may intriga kita, tata. Awan nga min ti pasaheros, no traffic. Amuyo daw ita, nagpaspasada kayo, mati de. Sana ya? Ha? Una, baro. So narabyanak, traffic ka talaga, tata. Kastaya. Nalabit na, pagduaduanak, tata. At apin nyo siguro, kup-kupitak. Saan? Saan kong aramid daw ita, tata? Awan ugali kakasta. Jak maitured ti mang loko iti pada ka tao, tata. Awan mo't kiti ti magpagkakasta, Romay. Wala talaga mo't nadalos ti konsensya, tata. Pagpagayos siguro ako kupitak ti daddo mamapaspasada.
Aday ta ti bulsa. Uray kapkapandak tata. Awan kinupkupit ka. Sana nga agkupkupit. At atapin yun sa amot at kinupit ko tinapasadak. Day, awan mo't ibagbagak akasta. Sikatin ang ibaga iti dayta ha. Sana siya, barok. Narigat nga minti mapagpanunutan iti sana nasayaan, tata. Wala, magawid ka nga day. Tamang anururahin na kan, yasawam. Hingkay garahin, tatricycle, iti balayaw. Ano, makaina na kamutay. Sige nga raw, tata. Mapanakon. Maria, saan ka nga agbiyahe ita? Saan Ta Domingo mo't ita, bakit? Nay, wan nga agpaisaw. Dandani pa'y malipatak taldawan. Ay, saus, di mo ko na nalipatam ti aldaw para iti Diyos, bakit? Di ta ko maliplipatan ti aldaw ti apo, bakit? Masapol ang mga ipaay tayo mo't iti aldaw para kinkwana. Sana pasig at trabaho. Amom lakay, maragsakan akman. Takaskan ka tinagbalin nga asawa. Apay ko na. Tapay, Mike, bakit? Wana, tanaasidag ka iti Diyos. Amom nga ipaayan tinamarswa iti oras na. Para iti panagdayaw mo kang kwana. Dahita nga mintirason, no apay nga agbibiyag tayo, bakit? Naiparswa tayo, tapno agserbe iti Diyos anamarswa. Pinarswada tayo, tapno adda mangidayaw kinkwana. Saan aya? Saan napagayatan ti Diyos, no puro trabaho, ken puro kwarta ti adda iti panunot tayo. Wen alakay, husto dayta na ibagam. Isu nga uray dagiti anak ta. Masapol ang maipasagupsat kadakwada ti sasao ti Diyos. Tapno adda pa nagbuteng da iti apaw anamarswa. Kinagserbi da kinkwana. Wen lakay, pudno dayta. Tawan serbi ti kinabaknang. No awan mo't ni Apo Diyos iti biyag mo. Agina na kamat arumi. Domingo ita. Agpasada ka? Wina, nagpasadak. Tasayang kel daw. Ken adaw, ti pasahero sita. Manipod nagdanata. Jack pa'y napuutan ang nakimisa ka. Saan ba't ngayon kapilitan na ita? Mapanti mayat ang makimisa. Saan ti saan? Apay, pakaibaluda kaya da ita no jak makimisa. Mandaturi ay da ita. Ha? Adda na ya inyulog da alintag ang maibalot ti saan ang makimisa. Ay na, di ka man matagpiloso po. Naynayunam laang ti basol mo iti kastangay bagbagam. Kitagpay sumang aming. Sige. Tanay, aldaway. Sayang ti oras. Supay ti papasada. Inakaw. Ay, unay lakit din ti asawak. Ay, Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot na. Nay, narabyan ka man ay, narumay. Wen, tata sa tor. Grabe man ti traffic. Ken basit ti pasahero sita. Mala, sumrag ka pa ya. Ay, saanen boss. Agawid ako. Yawat ko lang ti biyerok ko iti nagmalan. Oh, atoy, tata. Ginudwak na itan. Ha? Sige, tata. Mapanakon. Nay, narabyan na nagpasada. Yung 200 lang tinrimit na. Ay, nagloko. Nay, ano ni Pare Mariam? May lakit di mo agrimitay. At to'y tinapasadaak, pari sa taon. Ado man tinapasada ama, Pare Mariam. Wen, taado akanayaw ti pasaheros kaw, paray. Ha? Sige, paray. Saan akong nagbayat? Ibati kaun ti tricycle. Urayawit mo na. Ay, di balayaw, di pangiparkingan, paray. Ay, saanin paray? Agkumyuta kaun. Ay na, nabayagay nga ibagbagak nga urayawit mo ti tricycle aman manihwag. Tapno dalat tao sarang. Ngam, di mo mo't kayat. Saanin paray? Awan nga minggit ti balay may. Amang ano at dalukaw, kit pakibiyangan da ti tricycle.
Mala, makambu ka nga ron, paray. Di mo lang matultulat ni Romay. Kanayon ayawid na ti tricycle ngay paspasada na, paray. Sana balikin ko na. Tanalawlaw at iparaangan na, pangiparkingan na. Kun nasip-sip ti ije balay da, paray. Sige nga raw. Makambu ka nga raw, pare Mariaw. No kasta, saan ka nga agpasada ita? Saan ba kay? Nagtamangarkila iti tricycle. Mapanda ka no ijay page. Kat, impakadam ka ni Tata Sator. Imbagam asan ka nga agpasada? Wen, imbaga ka nasakit ti sikit ko. Kat, imbagam nga arkilaan dati tricycle? Saan na masapol? Masapol ay nga ibaga amin kinkwa na. Kuwan na ata, boss mo kat nga road. Saan ay? Jack ibagan. Iso ano umawagin ka? Ibaga manasakit ti sikit ka. Hindi mo ibagbagang inarkilada ti tricycle. Ay na, siyak ti mababain kun mabutbutang iti kastangat aramidang lakay. Ay, anyan to lang at ati sawan ni Tata Sator no maamuan na dayta. Di nanto maamuan kung naklangaruday. Ka nasaysayangat matlaang nga no maamuan na amin ti pakausaran ti lugan na. No ibagak, awanan na ti arkila. Makibingay man na. Anya? Imbis ang mabukudak, saan na? Unay matikas na nga raramida mo. Di ka di makonsensya amang luklukoy ti pada matao? Di ka man agin sa Santa Loida. Gagangay lang tagbasol. Tatao tayo nga raw. Maawatan ti apo na ita. Pasensya kayon, Tata Sator. Talungal daw ang nagsakita. Isa, dahito'y lang ati may rimit ka. Ha? Pasensya, Tata. Sana balay. Maawiyak to. Sige, okay lang, Romay. Anya nga, kahit nagsakit ka kat nga raw. Naitakit ti kay ket ko gan ka, Tata. Man nakaawat ka talaga. Nakasingsingpit ka. Man manutibos akaskin ka, Tata. Sa anak to siguro na makasapol itibos akaskin ka. Nasingpit kayo, Tata. Saan ka nahimo? Ken, saan ka nga stricto? Ipanpanakal ka unay abos ko, Tata. Uncle Sator, apaya kasyay. Ti anya, budoy, kanakan. No asino pa di kanayo na maladaw nga garahe? Kaninal daw nga agpasada? Isumit ti basit ti rimrimi na. Ah, Ni Rumi ti bagbaka kangkal. ay, Ngam ni Tata Mariaw, Christina iti Domingaw. Ngam dakdakal mo ti intriga na ngam ni Rumi. Ay ina. Sorry no pinakibiyang ti listahan dagiti rimrimi dagiti driver yo angkal. Ngam nakita nga min iti lamisan ti notebook yan. Nakaukag pa'y. Iso nakita ti diferensya ti rimrimi ida. okay lang, budoy. Talaga nga ingagara nga idiso tinutbok inyo lamisa. Tapno makita. Anya? Apayakas jay kay, angkal. May bayam lang. Anya? Saan nyo kadiya sita? Hindi mangkupkupit ka na kayaw. May bayam lang, kanakan. Naanos kayo nga minunay, angkal. Iso nga busunda kayaw. Basta may bayam lang, budoy. Siya, ti makamaw. Diskarte ikaw na ita. Anya? Kita ti karga ti ATM card ko bakit? Kita, numano ti balance na. Antoy ti resiba. Ha? Oh, nakita? Juan, Ne. Apay asaan ka naragsak ang nakakita iti urnong ka? Di ka kadiagdanag. Takwarta ta adwa da ito. Inagan ko la kanya. ay, madilang amin tiriknak amang panunot. No naggapuan day ta nga urnong mo. Pag-isaw ka man ay. Maguli magkalakan eh. Saan mo't asi ka ti mangmanggay? Para mo't iti pamilyata ti pampanunutag. Ti dakais, ket no pagbabaik ti sapol ko. Dayta ti basol. Ngam saan may? Or-ornongag mo't ti matmat gadak. Romy, pudno nga adun ti urnong mo. Ngam pasig mo't ang naggapoy ti daka sa wakas. Pasig mo't akupit. Kan naglakwam iti saan mo akukwa. Akas ko maitagduduma ang mabatbati dagiti pasaheros iti tricycle. O Stone, no di mo kaya teraramidag, saan lang? Agsapol ka nga ro ti pagtrabahuam no kasta ka. Tamanggad ka mo tayo. Tapno, dabukod mo akwarta. Makauma ka.
Loida, kumusta? Ni, na kayo magayam na naising. Ay, kastoy lata ah. Ay, ayan ni Tata Mariung ay. Saan nyo manakatwa itaan ang kimisa? Ay, nabati di tao nagdisimbaan. Tada kasarsarita na. Sika ngay, ayan ni Romy alakay mo ngay. Ape asaan mo akadwa? Kaano pa'y ayaan na kimisa ti asawak nana? Sisak lang mo ta makimismisa. Ay, apalan kayo nga ron. Takanayon akadwayo ni Tata Mario nga umay makimisa. Awan ah. Dayta mo ti panpanakil ko. Naasaan amalanganan ti asawak ti umay agdayaw iti apaw. Agungot pa'y kit di ano saan kami makimisa. Naimbag man nana. Ang di asawak, Pulo sa di na kaya ti umay makimisa. Ay ka matignay tulata. Balasang ka. Saan pa'y siguro nga ita? Narabyanak. Okay lang. Tinapatag. Dakkel man na, tibiro ko itangal da. May met gayam no da mga arkila kanya. Dakkel, tibiro ka. Jak ibagbagan, kinitata sa tao, ngayon arkilada. Nagasum da ita. 4,000 tisapul ko, itangal da. Uray limagasok lang, tirimit ka. Ay pagkakalang awan pasaheros, mayatay. Uray ta na singpay. Patakak pa'y dagpataray. At to'y tinapasadaak, Tata. Day, narabyan ka mo'y nagpasada baraw. Day to'y kadilang tinapasadaan. Awan ngamin pasaheros, Tata Sator. Agmo katang aguray di pasaheros sa di paradaan. Sigurado ka, Rome. Nay, apay nga akas lapagduado andak mo tayo, Tata Sator. Di na kumamot pagatapan na. Ti ko nam siguro. Jak mo nagsasaro no ti arkilam itangal daw. Ha? Ato tinang ipagakanyat. Sika ti kadakkelan iti kita iti paradaan. Tadi mo pa'y gaya mo paginanan ti tricycle. Ha? Nay, nagkunamoy, Tata. Iparangyo man na kita magdadadaal kanya. Sige. Atuda amang saksi. Iti kinalaing mo nga kupit, Rome. Ha? Kaya't mo tayo bakida. Tata. Apay, asino ti maspatya? Isuda ka di no siya ka driver mo. Nabayagan na palpaliwan ka, Rube. Iso ang pasensyakan. Ikatin ka na driver ko. Anya? Sige. Dahil talaan nga ya. Awan na sakit na bakrang ko, Tata. Saan ko nasingiran na kiti kinupkupit mo? Basta ikatin ka. Kahit sumapol ka langan, iti sa balya pakimanihwam, Rube. Anya ngay, dinikat na kan a driver na. Awan trabaho mo. Sana problema da ita. Agnegosyo ka. At damot pagpunak. Pagpuunam ti kinupkupit mo. Isublim kay di dagitan. Agpakalaing kamit lo ita. Saan lang arutin na sinubli ni Tata Sator? Si kakit ti mangibaga iti kastam. Pagpunak iti negosyo, turnong kaw. Mayat mo't lang, ti ginatang ko paglaban, bakay? Ni, ay ka, mayat ah. Laundry shop, tinapanunod ko ang negosyo, bakay? So nga, agawat tayo, iti labada. Anya, ka makamu ka. Iso na lang da. Ay na, lipatan ka din dagiti kinupkupit ko. Mga barwanan tan. Nalipatan siguro ni Apo Diyos, di kinupkupit ko. Iso adimon sang kalagip da ita, Loida. Tiki di pagkwartaan ta ti panunutin ta. Kakaiso na nga da pagpuunan ta. Romy, awan mo't umay agpalaba ka data. Ay, huwag nga raw. Amok mo ngamin nga dagayam ka barbaro alundri shop di tabangin. Kasanungay? Ay, ilako ko na ita paglabaan. Tamangirugita manan iti sabali ang negosyo. Agkat imbag no adamang gatang. At damit siguro, nalakan natin panangilakaw. At nugatangin da. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Hey, Romy.
Apay, agtertiritir ka matitan. Nagsakit unay ti tiyan ko, bakit? Sigo din na marikrik na tayo, doy. Itati ka karuan. Ala, ni, agkalingatan ka pa yan. Nga ron. Ay sus, itaray kalhangin ni hospital. Saan? Gastos na rin na, bakit? Anya, kasano nga ron nga mong di tumaram nga agas no di kag paduktor. At naya kwarta, mapagpaduktor mo kanyak. Katyornong mo na. Usa nagdayang negosyo. Ay na, kisayang pailaang Urada kwartam no natay kamot tanawan serbina. Ha? Ala, mapanta ni sa ospital. Oh, makitam. Naimbaga ta nagpaduktor ta. At dagaya man ta matikid ni kan liver mo. Apay nga akas to eh. Agsagit mo ta. Bagat. Agagas ka kano. Di mo kanuliwayan ti agagas. Barang maagasan pa'y ta sakit mo. Kasano da ito eh. Awanan ti ko na kapag negosyo. Ay, baybay amang pailata negosyo. Pagpaagas mo kitdi. Hey, nakaumay kamay, Rumay. Kumusta? Kimotong kamay, baraw. Uwan nga raw. Tata sa tor. Tadan rik-rik naag iti bagik. Anya? Okay. Umayak ko maagaplay. Tagmaniwak manan, tata. Awanin nga min kwartak nga igatang ko iti agas ko. Ah, nay. Kat, kabailam nga rin tagpasana aya. Kat, agsakit kamay. Kapailak. Tata. Awan nga min pagagas ko. Wah. Di kay agdanag. Tata. Tadya akong ulitin tagkupit ka na kayo. Aklo nagtinagpasulak ka na kayo. Tata. Kat pakawanan na kuma. Basta alain na kumamanin nga agmaniho. Maasi kayo kumakanyak. Ay. Sige. Naasi ak may titipada ka tao ka. Iswa sige. Basta ka ba ilam lakit eh. Uy. Tata. Agtrabaho ak. Agingat kabailak. Ngamno jakton kabailan. Agsarday nga to. Sige. Makamu ka nga ron, Rumay. Agyaman na. Tata sa tor. Ulitig ti agkid daw iti pamakawan ka na kayo. Ala, lipato mo tinapalabas, Rumay. Basta liklika mo ti agaramid iti may kaniwas. Uwan. Tata. Ikarik. Biyag. Di tao. Elmo, anak ko. Tangay na pagatal mo matanda iti kakabsat mo. Awanan ti panunutem. Dandanin 40 ti taon mo. Apay no mga asawa ka matanak kong. Asikaswam matan ti panangasawam. Ninanang mat. Anyang iti asikaswag. Kat awan mo't nga rot asawa. Kat mangkita kan ay ti mabalin mo nga arman. Apay, awan pay aya. Awan mo't nga rot ti pakarik na kidayat, nanang. Saan sabi ang nagpakita ta itod ni Apo para ganyak. Ay na, kaanon tupay ngay. Mapanan ti tawan anak ko. Intun dumteng ti umno apanawan, nanang. Kat no talaga ngawan, aklonen tayo, ti panagbaag ko, nanang. Wen, sige, tayo bagag kininanang. Bye, ading ko. Elmo, asino dyan kinasarita mo iti cellphone mo? Ni Jenny nanang, kasangay na intun maminsan na bigat. Apay, saan nga agawid dito balay dyan kabsat mo? Saan? Tada trabaho na. Ay, manipod na kay asawa da dyan kabsat mo. Man-manon nga agawid dito balay.
Kagangay na taijay kat nga rod tayan ti trabaho na, lugar ti asawa na. Kat medyo adayumat nga rod ti lugar da, di ti lugar tayo. Ay, jak makaumay, tamumot ajak ka ba ilan tagbiyahe iti adayo. Ala, narigat mat no pilitin nyo tagbiyahe no diyo kabailan, nanang. Diyo mat lamayin nyo tagpasyar. Maulaw kayo iti biyahe. Wen nga rod Syaklat nga rodan ti mapan, nanang. Tapno awan may bagbaga di kapsat ko. Nala, makamo ka. Aganad ka iti panagbiyahem, nakong. Nag-stop over man ito'y basa nagluganak. Bimabandag iti pasaheros. Nabisinan ta siguro padak. Iso na pandan nangan. Bumabaak man mat. Tayo mangan. Mabisina ka. Ten inagagpangin. Ti babae iti bagir at tugaw di tibas. Agsangsangit. Itay pa'y ngamin anadlaw ko kasla naliday day ta babaya. Ita. Agsangit natin. At damat itsura na babae. Abay na ta. Sapay na da makikita nagsangsangit a babae. Kaslag kapsutak. Anya nga tati pagsangsangitan na. Kaasamat. Ading? Ada ka di parikot? Ang mga makatulong Umay ka, ading. Tayin tamangan. Umay ka. Tapno may liwliwag mo na nyaman day ta parikot mo. Intamangan, ading. Sige, Manong. Agyaman ak. Oh, at titanong, ading. Agyaman ak. Kumusta tirik na, Jonah? Sa anak pa'y nga okay, Manong Elmo. Kasapulak ti mga dingay kanya. Noag may saak. Ang mga nuan niya ti maramit ko iti bagik. No kayat mo, sumur ka kanya iti lugar mo panak. Tapno makapasyar ka. Sige, kayat ko, Mang Elmo. Mapantay ti lugar ti nakaykamangan ti kapsat ko, Jonah. Sino nga iti kinuyog mo nga babae, Manong Elmo? Girlfriend mo? Saan? Gayam ko. Kabarbaro agayam ko. Ay na. Mabayan ka pa lang nga mang amin. Kat amumat nga magagaran kami nga makinubya ka. Gayam ko nga, Rod. Namamok iti basa nagluganak. Anya? Kamamuyo lang si Murot kanya mon. Imposible mat data? Awan matakas na. Taagayam kami lang man. Sigurado ka? Wen, ading ko. Ay na. No at na girlfriend ko, Jack ilimad. Yam amok Mang Elmo, ada ko makidawagan ka. Anya day ta, Jonah? Mabalin ti sumurot kan ka iti panagawid mo iti lugaryo. Jack pa'y ngamin kaya ti agawid iti lugar mi tamabuti ngak. Amangan no agbaligi ti agsyungan kanya amang aramid iti nangisit a plano na kanya. Sige, Jonah. Sana problema dito. Agawid tayo di balay. Agpaiso, Mang Elmo? Wen, Jonah. Kaya't agyaman na kiti panagtalik mo kanya ka. At least, imbagam ti parikot mo. Iso amaawatan ka. Agyaman ak. Kaya't ninanang tikad ka tuwa medyo balay. Kas diyama pa nagagtrabaho. Wen? Wen, Mang Elmo. Elmo, anak ko. Nabayagan ni Jonah dito'y balay. Dito'y ka din talaga tipag naudan na.
Urayan tayo nanang. No kaano ti baganang ipapanaw na. Narigat mo't ni papanawan tayo. Nagkaroon na nagagsanot nga ron ti pagdaldalanan na ita. Ay, naglulukod na ginandang suman kan kuwana. Apay nga yakas siya taramid na. Panggap na gayam aramusan. Wan nga rod. Naimbag ta sana nagbaligi. Nala, okay lang matkit ti kanyak. Ngam nagado nga min tagdamdamag. At tapon daan ubiam ti insangput mo ang babae di ti balay. Bayan mo, na niya ti panunutan dagiti tao, nanang. Awan bibiyang tayo kadakwata. Sawan da ti kayat da, asawan. Habang bumaybayag ni Jonah di ti balay. Kasla, madidevelop mo tang tirignakan ko na. Adon tinamam mo ka bapay. Ngam isulaang tinakaguyugo itirignak. Ayat ka din da ito'y amaritrignak. Mang Elmo, itay payakit kita, anak. Kaslaan na kayat mo nga iba ka. Ha? Jonah, ada ko may pagakan ka. Ngam, maamagak. Amangan no, guraanak. Ha? Anya dayta? Di ka kumagbutan. Ta, amangan magpadata iti marikrik na. Agayat ka kanyak. Husto ka di? Mabalin ka di? Jonah? Mabalin apay kiti na saan? Kinapudno na. Damo pa'y lapan nakakitakan ka. Agayat akon. Ngam syempre, babae ak. Diyak kaya ta siyak ti umuna nga agpudnukan ka. Agayatakan ka, Jonah. Oh, agpadatay ti marikrik na. Elmo. Panagkunak. Si kantintad ti apo asumpat tinabayagan ni karkararag ko. Ha? Nabayagin karkararag ko. Nga ipaay kumamatan ti apo ti babaya para kanyak. Kat sika tinakarik na itinagpaito mga yan. Ay, agyaman ak, Elmo. Nagsubli ti sigod akin naragsak ko. Ididimtang ka itibiyag ko. Kasta ba, Jonah? Ad-adari magsakak. Idinamam mo ka. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, mat, Elmo. Kahit anyat plano yung ay, agkasar kayon, anak ko. Wananang. Amun atanay, agdandan na kayon. Rumbang lang agkasar kayon. Wananang. Ay na, kamawdyanan na. Makaasawa kamutlangan. Maragsakan lakit di dagiti kakabsat mo. Numamwanda ang mga asawa kan. Kasaritak to ni Jonah. Tadumanon tayon. Tapno mapagsasaritaan ti kasarmi, nanang. Nasapan sa unay apa nagkasarta, Elmo. Saan ka kadipay ang nakasagana sumrag iti estado dadasawa na? Ready akon. Ngam no day takasar, uray saan sapay laang. Ha? Apay? Aguray pay, makauray day ta. Kasanon no? Agsikog ka? Akat agsikugak lata Awan problema iti day ta, Elmo. Ngamin, amok adi naktupanawan. Saan ka di? Saan to, Apolos? Ngamin, ay ayatan ka unay, Jonah. Kabagais, adda nadlaw ko iti ka nakak ani Elmaw. Madlaw rin magsak, manipod dimtag ni Jonah iti biyag na. Wen, kapagis, inspirado pa iya. Nagsapa nga agawin manipod iti trabaho na.
Minalam nga da pa sa rabo na iti asawa na. Nadunggumat ni Elmo iti asawa na niya. Wana, no mabalin, ilabaan na pa'y ni Jonah nga asawa na. Saan mo't nga manugot di manugang ko? Kahit, kano ti kasar ngay? Di da pa yung kasar aya. Saan pa'y mutakayat ni Jonah, kabagays? Saan kan upay nakasagana? Masikuga kon, Elmo. Ha? Talaga? Ay na, adanton anak tano kasta, Jonah. Pinaragsak na kiti dayta. Elmo. Amom, Jonah. Jak may ladawan ti kinaragsak ko. Manipod dimteng kay ti biyag ko. Aging ka ita, tamasikog ka na. Nagarkaroon to siguro ti kinaragsak ko. Numakita kong tanak ta. Numaipas ngay mon. Agyaman na, Elmo. Gapukan ka. Rimagsak man ang tibiyag ko. Itili ko dante ado ang nagdaldala na kiti kalabas. Talaga siguro adatatin tuding ti Diyos para itong kalmaysa. Tapno agbalintaan na ragsak. Kat ikarik, Jonah. Di ka tapunos pandaangan iti sidong ko. Agawid aki jay lugar mi, nanang. Ha? Nagpakada kakadikan ni Elmo, balasang ko. I-text ko to numadamdama. Apaman ang makapanawak. Kahit kaano nga iti sublime. Jack pa'y amo, nanang. Sige agan-anad ka. Sapay masikog ka. Kat biyahe ka, biyahe. Agawid aki jay lugar mi, Elmo. Ha? Kaawawid mo lang din na panalawas, Jonah. Agawid ka manen? Wan, tamailiwak ka ni nanang ko. Masikog ka. Saan anasayati ka na yun na panagbiyahin? Okay lang. Nakaputo si Kugko, Elmo. Kuyogan ka? Ay, saanan? Syaklatan. Diyak kaya't aglangan ka iti trabaho. Sayang taal daw mo. Naimbag man, taan nakapasyar kayo, anak ko. Wana na ang tasan kayo matngamin nga makabiyahe. Iso nga dia kami nati imay. Kat ayan di asawam ngay, manong. Nagawid di lugar da, ading ko. Ay na, kanayon nga agawid di asawa na. Linawas nga agbiyahe kat masikog. Anya? Apay ngay? Madagdag adya sikog na. Ibagbagak mat, nga magpilit mat nga agawid. Kunak ako yugak, nga di namat nga rod kayat. Nag-adayon sa pa jay lugar da. Anya tayo awidan na ijaya. Mailiw ka no kininanang na. Ay sus, itantan na pala ang tagbibiyahe tamasikog. Urayan na nga makaanak ka san tagbiyahe manan. Taba ka matagtag. Kat anya pa iti mapasama kay sikog na. Narigatan. Nanang, madanaganak. Awan mo ni Jonah. Tineksam ka day, wano inawagam. Wen, ngam awan sa signal ti cellphone na. Apay ngay. Madanaganak, nanang. Surutek lang ni Jilogarda. Ay, amumaya ti turturungam. Kat di ka pa'y matnap-napan ni Chay. Nay, hada tao anak ko. Amang ano ni Jonan day nanang. Mabit lang. Umayan! Ay na, agyaman nagtasimbangpet kan, Jonah. Nagdanag ak itikas taunay. Manunga aldaw adi ka makontak. Ay, di nakarakupan, Elmo. Mapisiti tiyan ko. Sorry, my love. Di ka nagbiyahe, Wen. Agtalinad kan di balay. Tadakilin ti tiyan mo. Wen, Elmo. Urayak ti panagpasngay ko. Tamarigatan ako nagbiyahe. Dakil unayin ti tiyan ko. Lalaki timpas ngay mo, Jonah. At ang junior ta. I-junior ko ni Balong. Makaamo ka, Elmo. Ada amin kan kapangatan. Sige. Elmo Junior ti panagantakan ko na, ha? Ay na, nakatataer nga ubing. Kaing ingas tado, ha, Jonah. Pakiawat man ti cellphone ko. Ada wagak, Elmo. Mabit lang, Jonah. Itata nakapasngay kan. Ano na tanong?
igidantan ti kasar kan bunyag ti anak ta. Ladingin tag Elmo. Ngam, lipatan mo ti maipapani ti Kalaysa. Nay, apaya kas tamat ti bagbagam. Di ta mabalin ti agasar, Elmo. Ngamin, kasado ak. Aniya? Jonah, pangasim. Di na kumabatrabagan iti kasta. Saan na ka mga rabrabak, Elmo? Puno ti bagbagak. Kat pakawanan na kuma. No nagulbudakan ka. Jonah? Adan asawak. Kat duwan dagiti anak mi. Kinapudno na. Idi damo ang nagkita ta. Nagapa kami iti asawak. Iso api manawak. Na nasakit tinakam ko. Kapoy iti pa nagbabae na. Ngam ita nagsinadan iti babae na. Kat nagpakawan kanyak. Urnusan min ti amin kada kami. Para kadag iti duwang anak mi, Elmo. Jonah, apay anaramid mo't kasti kanyak. Amam, no kasano ti panangipatag ko ka. Inayat ka iti husto, Jonah. Pagkawanan na kumail mo. Ngam, ayayat at ti asawak. Kasano ang karuden, Jonah? Di ka madanagan. Diyak ipanaw ti anak ko kan ka. Ibatik ti anak ta. Kat di mo ko mabaybayan. Saan, Jonah? Di ka pumanaw. Pangasing. Ayayatin ka. Diyak kaya't amaisina ka kanyak. Elmo, kaya't ko nga ilintag ti bindot nga raramidan. Basol ti raramidan ta. Kat ulitagtag kita iti pamakawan. Sorry. Kat nanyado sa tipataw mo kanya. Nakasagana ak. Dusaan nak. Tapno malaga ng tirik nam. Ngambot din tanti amin katatael mo. Nagsakit na itingay palagam mo kanyang, Jonah. Pinangnamnaman ang kitawan. Pinagpanindak lagayam apa nakiputas. Awan asim. Awan konsensyam, Jonah. Diyos ko, ikan nagtitipkar ko pakinagan. Amang sarangat ka na gito'y apanubog iti biyag ko. Dabay ko pa. Taman ang pasak na ito'y amapaspasarak. Ita, Diyos ko. Si Kanti makaamog kanyak. Di mo ipanupos. Ako mapuyag. Di na kami kumabaybayan. Iti anak ko. Happy birthday, Junior Apuk! Thank you, Lola. Ay na! Happy birthday, anak ko. Ay na, nagbiit ti panaglabas ti tawen. Dakil kan, anak ko. I love you, anak. I love you too, Daddy. Manong Elmo, may mayat siguro no mga asawa ka. Tapno aday bilang ni Junior nga nanang na. Ay na. Bye-bye amon day ta. No adda, dumteng tulat ta. Basta siya, naragsakak. Taadda ti anak ko, apang ibukbuka kita atensyon ko. Kan panawin ko. Umdasin aragsak ko day ta. Wana nga may mayat no adda asawam. Diyak kayat ang mga asawa ni Dadik, auntie. Baka nauyong ti maasawa na. Diyak kayat. Oh, makitam?
At dagwarjak, ading ko. Sapay adya ko mayam amok nga bala sang kanya, Manong Elmo. Ket ipakaadampay nga muna kini Junior no umanugot wenno saan. Jak kayat, Daddy. Uri awan mamik. Basta adda ka, Dadik. Oh. Wen, anak. Di ka madanagan. Awanen iti panunot ko ti mga sawa. Si kalaingan ti priority iti biyag ko. Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak ko. Biyag ti tao. Awan babaek! Awan! Awan! Adda! Awan! Adda! 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 Nito, awan nga raw! Anay ko! Daytoy mat! Ops! Nasipaw ko tayo, ma'am. Nakarit ka, Dirit-dirit tayo, ma'am. Anay ko! Anay! Anay! Patamtimak! Di ka bastag pabasulatan itisaan kong aramid. Naawatam? Di ka naglibak! Nabasa kami ang conversation nyo iti cellphone mo! Idarom kayo iti babaem! Sige! Aramidom ti kayat mo. Saan nga umdas dayta nga ebidensya? Ikslang dayta. Naimbag kumaano na aktuanda kami. Taiso, agdarom ka. Basta agdarumak! Aglablabos kan! Grabe ti pa nang paspasakit mo kanyak! Diyak ka baalanan, Jordan! Nudimon ka ba ilan? Sinaan na kon? Umanaw kan? Tapno awanan ti problema. Idarom ko di asawak, tatang. Kastalatan ti aramid yung ag-asawa. Agdindin na rum kayaw. Saan ani Jordan ti mangidarumken ka? Sika ti mangidarumken kwa na. Tatang. Awan mo't nga ron napintas a pagbanagan ti panagdindin na rumyaw. Takanayon mo't latta ti panagapayaw anak kaw. Sinaaklangan ti asawak, tatang. Nauma akon. Nabanug ako na yun. Agsarita kayo pa'y anaimbag anak kaw. Uray kumano awan anak yaw. Saan kay abasta makapagsina? Taadda ni Vian nga anak yaw. Carol. Makam mo ditan, tatang. Basta sina akon. Kat alaag ti anak mi. Jordan, anak. Anya di imbaga ni abalayan kanyak. Nagapa kayo man kanon kini Carol. Kat kayat nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siya. Nabayagan akayat ko asinaan di manugang yo. Tanagalas ti ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Carol. Nailaw anak anangi kasarkin kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawam. Tadamot ka malim, anak ko. Agpada kayo nga adabidot na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kaming agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? Nudikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian, anak. Tulungan nak amang ikarga dito'y bag iti kawustawan. Diyak kaya't apanawan ni Daddy, Mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka masyan kanya, kanak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sabidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya. Agpada talaang. Tauray siya. Kabkabilan nakmat. Mami, Daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Tasaan kaminton nga agapa iti inam.
Tagsi na kamin. Ha? Saan na, Daddy? Please, saan kayo ko mga agsina? Diyak kayat ti broken family. Ti kayat ko complete family tayo kuma. Pasensya kan anak ko. Saan kami ngagkinaawatan iti inam? Saan ko ngay ayatan? Nakarkaro kaya saan kan ngay ayatan? Agpagpakasi ak, Mami. Daddy, saan kayo ko mga agsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka bastag desisyon, Carol. Pagpilyan ta ti anak ta. Vian, sa nga pulon ti taon mo, mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya kwin no ti inam. Agsao ka, Vian. Dua kayo sumurutak, Mami. Daddy. No siyak lamay sa. Diyak kayat kuman ti makibiyang iti anyaman a desisyon yung ag-asawa. Ti abokok ti pakaasyak. Kasta unay apa nagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tatang, Uray siya. Maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw? Amangan no maornos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. sana na mornos, nanang? Wananang. Talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardengan ti panagap-apa mi iti anak yu. Hay, kasanungay abalayan. Anya nga ron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang Ted iti suporta ti anak ko. Ngam no siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang Ted iti suporta ni Carol. Alaak ti anak ko. Jak itulok asi ka ti papanan na. Tama-impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka. Kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, push down. Di kay man agapan. Ala, aramidin niyaw, ti kay kayat yaw. Tasaan da kami mutla denggan kini abalayan. Makipagnagtapay lang diti balay ni Lolong Vian, ha? Sana bale. Agi patakdertan to iti balay ta. Intun bumaknangak. Mami, ni Daddy ngay. Asino ngayon ti kadwa na iti balay? Makamumutan na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet day iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Isa di mon panunutan, ha? Irwam mon ti bagim. Asaan mo nakadan na ti amam, anak ko. Tanagsina kamin kan ni Daddy. Kailiw ko ni Daddy, Mami. Agawit ako man iti balay. Di kagdanag, tasarongkaran na kantumot lang ti amam dito eh. Tamasapol amang yag iti kwartang abastom, anak ko. Aga brodak tatang, da kayon ti pangital ka kanivian. Anya, kahit amo ka din ti anak mo nga agabron ka, Carol? Saan tatang? Diyak kayat kay baga. Ta sigurado adi nakpalubusan. Idi pa'y lang amin adi na kayat nga agabrodak. Kasta unay apa nagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makitang agsangit ti anak ko tatang. Nasaysaya at mutlaeng no ibagam kenkwana, tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta di yu pa'y lasasawan ita. Asino dyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay, nanang. Ti kabarbaro amanugang yaw. Anya? Bayan yaw ta yam-amok to kada kayaw. Una yan. Kasinsina yu pa'y laki ni Carol. Ada-adago sen kasukat na.
Anya nga raw, talaga akasta, nanang. Nasingsingpot nga dayo ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko, akadan na, tanaragsakak kwa na. Tatang, ag-flight akon iti mabiit. Ag-flight kan ngam, di mo pa'y imbaga iti anak mo, ti papanaw mo. Jack nga rod kaya makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso ada kayon tun ti mangibagakan kwa na. Ibagam din, anak ko. Jack ka ba ulan? Da kayon tun. Awagak tulangan iti cellphone, inton adda ako ni airport. Vian, apo, kasaritam ni mamim dito'y cellphone. Ato'y o. Ha? Sa dino nga mindayan ni mami, lolo? Apay nga awang bailaan iti balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apo. Hello, mami? Hello, anak ko? Di na ko magurguraan, Juan. No apay nga aramidak ti kastoy. No jak agunay. Awan tinapinta sa masakbayan ta. Iso ang masapul amang gadak iti adayo. Ha? Ayan nyo ngamin, mami. Agawit kayo kuman dito'y balay. Tadito'y tayo nga agsasarita. Sa anak pa makaawid, anak. Basta agsingsingpet kawan. Di kagligliday. Kandi kag sangsangit tapno sa anak nagdandanag iti papa na. Ha? Papanam ngay, mami. Manggadag ijabalasin tao. Ada ako na flight ko itang aldaw, anak ko. Anya? Sige. Tani, agsagana akon. Bye. I love you, anak. Hello, mami. Please, saan ka kumapumanaw? Di ka umadayo, mami. Mami! Awanan. Apay nga yapimanaw asana nagpagkada ni mami, lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit, apo. Wad, patpatgan na ka ni mamim. Isungag trabaho para kan ka. Nagpasuapatpat ka, nak. Apay ngaya linibasan, nak. Apay ngaya sana nagpagkada. Di na kayat ni mami, lolo. Saan, apok? Labna ka ni mamim. Swadi ka kuman agpasugnaw. Mami, agawin ka kuman. Mami! Nanang, ila ko kung tibalay ko dito eh. Anya, apay ngay anak ko. Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya, kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada dayjay. Basta ila ko kon. Tati mapaglakwak, ket pagpatakder mi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya, ket kasanon ti anak mo, ikuyog mo. Saan akayat ni Fatima, nanang? Kun may isa? Amangan no saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak mi. Sana bale, tapaw itak to iti kwartana. Anay ko. Simurubanan ti sakit ti sakak ti sikit ko. Parigatan ang amag na. Ngam ikarigatak. Tain nakriingan ti apukok. Aldawan. Vian, apok, bumangon ka. Taaldawan. Ada klasim ita, apok. Saan ka sumarek, lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ak unay.
Kan nasakit ti barukong ko no agang nasak. Anya? Ne, awan mo't inararamin mo idikalman, apaw. Nagitida ka mo't laang dito'y balay. Agkakapsutak, lolo. Nasakit ti barukong ko. Anya? Ay, sos. Kasanunaytan nga'y. Umay ka nga ron manganan. Sapay diyak. Unay makapag naapok. Nagsakit manentisa kakansikit ka. Saan ka mabisin, lolo? Pilitem timagan. Uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Jak mabisin, lolo. Saan dak ko maapilitan amangan? Jak kayat. Hello, tatang. Kumusta kayon? Ada problema anak ko. Di Vian, saan abang mangan? Anya? Ni, apay ngay. Pilitan nyo Kaslaawanan gaganay gayan na. Di pa'y rumrumwaren dito'y balay. Ipa-check up yo, tatang. Sapay simro ti sakit ti sikat kan saka anak ko. Yak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog ita anak mi. Ay na, awanan da Jordan dito'y. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Huh, talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale. No adda baro nga asawa na. Adamat kanyakon. Ha? Anya ka din day ta sa asawa? Carol? Kinapudno na, tatang. Adan boyfriend ko. Naamamok diti abroad. Kat amangan magdan na kamin iti mabiit. Ala, abalayan. Siya kon timang kuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. Agyaman ak abalayan. Yak kamin kamailan timag na. Ano pilitag? Adamot asumakit ti sikat kan sakak. Ay, Shaus. Limtigmat nga agpay sa ti dua asaka mon abalayan. Wen nga rod abalayan. Kanayon asumuro na ito'y asakit kaw. Iso nga no sampay mapan ipa-check up ti apo ko taa. Uray ta ada impaw et ti inana kwarta. Wain abalayan. Lola, anya ka no ti sakit ko? Apok. Ala, anya ti sakit ko na. Apay ngagsangit kayo matan. Ala, agawin tan. Daigi balay nyo, kadalulong ti pangibagaan, apo. Unayan ti kasasaad ti apo ko ta abalayan. Yaklaim pagaro amadaan iti sakit ti puso. Wan nga rod, nakakaasim at ti apo ko ta abalayan. Dagdagsin ti barukog ko anak kaamo iti dayta. Kahit anyat ko na ti doktor ngay. Agagas ka na bibiyan abalayan. Kat ikararag tayo nga maagapan ti sakit na. Babaan ti agas. Wen dakil ti kaasi ti Diyos. Patya ka di na baybayan ti apo ko ta. Wen abalayan. Agtalak tayo kini Apo Diyos. Ta isulaan, kabilgan at doktor. Winumangagas iti apo ko ta. Damat kaya man sakit ko, lolo. Matayak ka din iti mabiit. Ay saan apo? Agbiag ka pa'y itinapaot Umakit kan tupay met apo. At indog pa'y tibiyag mo. Lolo. Ala,
Bumangon ka. Tabangan ka. Wen, nagluto ak iti aros kaldaw. Nitib amano, ti insang pawkaw. Naimas dayjay. Jak mangan, lolo. Magan ka tapno pumigsa ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Wen, tapno maagasan ka. Damami kanda di tigagas ko, lolo. Ipagayo ka damami kanda di. Taagawit dan ditoy. Kaya't ko idan na makita kan maarakok. Kaili ko damami kanda di, lolo. Apo. Sana bali, tatang. Umandanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. Nasayaat nga ron anak ka. At lumasit kaso ba na imbag ti anak mo? Ape ang nagbanag mo't tinakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladingin. Taabangan no di mo maipamay sa ti ang trabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dakil ti kaasi ti Diyos. Patyan tayo, papaimbagan na ni Via. Sige nga ron, tatang. Amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid, Sumurot ka no iti panagawid ko. Hay, talaga tinakdiram ti kadat boyfriend mo? Awan dakas na, tatang. Tanawaya akmatan. Adamatan sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakit din. Aniya, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mo ikuyog di asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabali pay, anak ko. Ha? Pangaasem, ipagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis ang maragsakan ti anak yu ang mga kita ka na kayo. Ang mga no agladingit laeng, no makita na nga adan sa bali nga asawa. Sumurutakyan ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta dito Nawan agbantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakyan ka. No di mo kaya't asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagag matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. At masapol amapatgan ti kayat na. Kayat nakano amakita. Pau-pau itam mo't ida iti kwarta. Anya pay laangay ti sapulan da. Sa balilat tamat ti presensyak bakit? Nabayag ngaminan adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apo ko, Barok. Bigla kimot tong ni Vian, tatang. Wen, Barok. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankanan. Babalik ka di aringan, tatang. Wen, tay pay met anak katurog. Vian, apok. Vian. Adda ni Dadim, apok. Ha? Daddy? Vian, anak. Kumusta kan? Kailiw kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamutan, anak ko. Apag iso, kaduak ni Mami. Agpaiso? Ayan ni Mami. Daytoy man kaabay ko ni Mamim a Fatima. Ti may kadwa a Mamim. Taison ti asawak ita.
Hello, Neneng. Kumusta kan? Oh, sumbatan ni mamim Mami ko nam ti asawa. Wen? Taiso ti may kadwa nga inam. Lolo, uminumak man. Makainumak. Sige, apo. Mapitla ang tayalaan ka. Iba kayo kan ni Daddy. Tadyak kaya't makita di sa bali nga asawa na. Amik lang di kaya't ko makita. Iso lang di asawa ni Daddy. Iso na ti dadakkel ko. Awanan ti dadumapay. Damami kan Daddy lang di kaya't ko makita, Lolo. Diyak kaya't makita di ka barbaro nga asawa ni Daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulab. Ta isuti mangibagakin ni Daden. Apo. Anak ko, panagkunag, makapadakas kinibiyan, ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam dito balay. Iso ana saya at siguro nung pagawidong pahilaan. Nanang, Sapay kumata maawatan nak, anak ko. Panunutam kumati anak mo. Amangan no kumaro ti sakit na. No adda pa kasairan tirik nana. sige nanang. Aramidag ti bilin nyo. Ne, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom. Gaputa sumangputan niya sigod nga asawam. Pagawidan nak matan, Jordan. Fatima, imbagak meten ti rason. Masapul ka di nga ulit-ulitak nga ibaga. Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan. Ti ko namkit di, kaili mo ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak. Tapno makasolo kayo. Maaramid yo ti kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapudno day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Tila ang anak ko ti pampanonotak. Iso apa nga asim. Makikooperit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa ti anak ko. Hay, Fatima, please, mawatan ako ma. Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun may sa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. hay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnon. Wan? Alawanan, ay ayatan ka. Iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali, Daddy. Ni Mami lang ti asawam. Ha? Na kayo ti agasawa. Na kayo lang ti dadakkel ko. Kaslang kapsutak no makita nga dan sa baling asawa. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Kapinanawa ko ni Fatima. Nagawi din ijay lugar da. Nagsina kayon, Daddy. Kwa? Uwan anak. Nagsina kami. Thank you, Daddy. Bastag papigsa ka, Wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Wan, Daddy. Talaga pumigsa akon. No da kayo kan ni Mami ti kaduak dito balay. Ayan ni Vian. Aday jay silid. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumusta ang anak ko? Kas jay lata ah. Ngambangan matan iti adaw. Sipod si Mang Putak dito. Ala, mapan kan iti ayan na. Ay,
matkan ka anak ko. Ay na, agpaimbagkawan, agpapigsa ka. Wan mami, amo ka pumigsa akon, takadwa kayo manan kan ni daddy. Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay, mami. Agyaman akta pinatgam tikid daw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawin ko anak ka. Napatag ti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabailak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit di ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masya na iti anak ko. Kaslag kapsutak na nakakita iti langana. Grabe, tikimuttungan na. Nagimas tilinutom asidaan, mami. Wen, taamo ka paboritom ti kasta aluto, anak ko. Singgang abangus. Oh, adoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wen, daddy. Inapoy man pa, daddy. Wan, mabitla ang anak ko. Kumusta te, apo ko ta abalayan? Dakkel tinagbaliwan na balayan. Rimbawat abangan. Ken simmaranta. Ha? Ay kat, nasaya at abalayan. Ken abangan no sumureken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wen abalayan. Ket patsyek ati kaadda damami ken dadi na timay sa arason. No apay asimmaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presensya dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda ti kiddaw ni Vian nga apo ko ta. Papa namanan ngay, daddy. Agawid ako na ije balay ni Lulam, anak. Saan kan nga agawid ijay, daddy? Anya? Saan amabalin Urayin nak ni Lulam. Ibagam adito'y kan maturog, daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Dito'y matamat maturog ni Mami. Di mo't kunayo apis kayon kan ni Mami. Asaan kayon nga agap-apa? Ha? Kwa? Uwan anak? Dito'y kayo nga rodan ang maturog, ha? Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Na dito yan ti pagnaadan nyo, daddy. Nada asim iti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yan ti pagturugam. Ang damot pagturugam dito'y. Sa anak a komportable dito eh. Apay, di mo kaya ta makita ti panagrup-rupak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kaya ta makita ta panagrup-rupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunamutlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan na? Sige, padasam tabalsan ka. Di ko nam kabutang ka? Ha! Kabalan kabalsan ko nam sa. Nuapay mo't ngamin na nagamaam mo ta idi Agbababawi ka na kiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim idi. Saan ka pinakasaran? Adayo na singsing puti nobyo kita ngam sika. Adayumot anasing put ni Fatima angam sika. Ubing pay. Nasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray tanatatarmot nga dayo tinobyo kita ngam sika. Huston crack! May kankan na eh. Sige padasam ti mang kabil kanyak ta talaga balsan ka mo. Carol! Jordan! Gusto daytan. Yakay ka de. Anyaman ti pagap-apaan yun aya. Ay na. Natangan kayon. Kas kay laobing nga agap-apa.
Adapay ket atiw yon atin ejer nga agap apa. Day ta manugang yu Ipilit na kati pumanawan. Kat saan lang arda palubusan ti anak nan. Jay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrug iti apa karon. Di mo ipabasol kanyak. Sika! Stone! Anya kay kade. Ti ammo ti anak yo. Saan kayon nga agap apa? Kastapay la ti aramid yo. Naimbag ta medyo adayo dito itayan na. Sana magag ti panagsinsin nung batiyaw. Hala, gusto na itan. In kay kat asikaswan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano? Di kan agawid? Talaga adi mon mapanawan ti sigod nga asawam? Mawatan na kuma, Fatima. Di nak ngamin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok na ornosyon ti amin iti asawam. Kat nagsinublian kayon. Sana pudno dayta. Pudno! Kanayo na may tagtaginap ko dayta. Di nak ngamin pagpanunutan iti dakas. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid. Nasaysaya at langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadi agsasauti kasta. Bayaan, tagpakadak iti anak ko. Tapno makaawid Jack, amukin ka. Sige, bye. Awan ang dakit di itibain. Saan, Daddy? Di ka palubusan na pumanaw. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo aka na yun. Agsobli akmat laang, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mikin ni nanam a Fatima. Sorry, Daddy Namjak kayat. Anak, Agsakit ti parupong ko no saan kayo makita ka ni mami. adamat ni mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kumpleto ti aldaw ko no saan kayo makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Sumra ka ko ni Jay Sculinton bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey? Mami? Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak biit ni Daddy Magari. Kaya't mo akasarita? Honey, kasaritang biit ni anak ko, ha? Oh, ando ti cellphone, anak. Pengingin cancel mo ti awag ni Daddy Magari. Jack kayat day ti ngagbalin Daddy. May salaan ti amak. Ni Daddy Jordan lang, Mami. Please, Mami. Baybayan nyo ko man day di atao. No asino man day di alalaki. Ni kumala ang Daddy ti ipatigyo. Agpagpakaasi akada kayo. Sinaan yun day di atao. Tas sininaan mo ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Jakon awagan day jay atao. Di nakpagsawan iti kasta. Tas ikatim mo una ng loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wen! Aklonak! Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ngaglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Daytoy mat. Nagalas at talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, ha? Mami! Daddy! Anda kayo matkayang ditilikod ti balay. Kunak nunap-napanan yun. Itay pa'y lasap sa pulin kayo. Wen, anak ta. Agpapaangin kami. Nagmayat mo din no kasta nga kuy-kuyog kayo.
Nagmayat tiniknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, Mami. Daddy. Tangay awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo? Agpasyar tayo? Ha? Uwan, sige anak. Agpakuyog ka pa'y laki ni mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, Daddy. Sige anak. Agrubot ka nga rodan. Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, Mami. Si katimang kuyog kinivian arumar. Apay, di mo nang nagjayin bagana? Dua tamang kuyog. Talagang awan patag ti anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng ti anak mo. Agtal na ka. Di mo amo ti sasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya. Awa na kita dito eh. Insakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kasmat kanya ka. Insakripisyok na ti trabaho kay Jabron. Gapo iti anak ko. No kasta. Nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wan, abalayan. Nagsublen ti sigod apang maginibiyan nga apo ko tanya, abalayan. Wan, abalayan. Kan pimig sa banayn. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay. Takunamat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wan, panag ko na. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kwa na. Wala, sapay lakuma, tamaurmus metten ti amin kadagiti agasawa. Hay, kinapuno na balayan. Kanayon latta ti panagapada. Ilimlimod da ti panagapada. Tati amunivian ket nagkapyadan. Hay, nayan aya dagiti nga agasawa. Okay da mo idinabiid da pa'y anagasawa. Wan nga ron Hay, jakman amaw. Tauray kasano ti pamagbaga kadakwada. Isulat tamat ti aramid da, abalayan. Awan ka di pa'y ni Daddy, Mami. Awan pa'y mag-anak, napanan na aya. Kunanamat nga adamapan nagatangan ni Jaystor. Awan matan. Ay, amang ano da nasabat na anak ka istoryana, Iso nataktak. Nagbayagan nga'y. Pimanaw samatan ni Daddy. Pinanawan na tayo samanan. Ay isaan? Saan nga aramidan ni Daddy Deta? Adan ni Daddy? Nabartag ka, Jordan? Ala, Vivian, anak ko. Sumarakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem! Nabartag kayo matan, Daddy. Saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumarag ka iti silid mo. Dagbanding kami man ka ni Mamem. Anak? Sige nga ron, Daddy. Apay ang nagbartag ka si Mangput, Jordan. Ibiyang mo ko ma. Awan pakibiyangan mo kanyak. Saan kan nga asawa? Saan nagmatang nga asawa? Lalakiro? Si ka ati babaero. Nako, si kagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko! Dahil Peter naman na. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Ano talalamidan nyo? Magapapa kayo kadi? Saan anak ko? Saan? Naglinlinambing kami kini Mamem. Awanan kakit ti itipain. Alan anak, agsublikan iti silid mo.
Wan? Wan, Daddy! Katin mo na ng kabil kanya. Iso asyak, di mga libas. Mami, apay anak ka sunglasses kayo dito unag ti balay? Anak ko. Actor Isaac namin. Kadya kaya't amaakaran kayo, anak. Ha? Kita agman ti matayo, mami. Ay, isa na. Maakaran ka. Ha? Nala, igagdi ko sanwan. At no saan ka amala daw iti klasem. Noan niya launay nga minti pag-apaan yu anak kaw. Anayon kayo nga kinabel. Kita man talaga. Na black ayan ka manay. Basol di manugang yu tatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, ti amo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di na laam mo alimad ti panagap apayaw. Tatang. Kahit anya ti planaw, tanagaduman tadugol tarupa mo. Idarum ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No idarum mo, ni Vian ti apektado. Sigurado nga gladingit no mabalod ti amana. Day tangarod ka tagbalbalin alapad, tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdanggan ti may balakan ka na kayaw. Ti makunakit pilitin yulatan ti agkapya para iti kakaysuna nga anak yaw. Ala, tingkay tuludan ti anak mo. Ha? Sabong to agasan mo matamdaman ang katutol mo. Anak ko. Uwan, tatang. Isumat lagaya masana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanyak. Dinanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mami. Nangag ko ngamin nga imbaga ni lolo. Ilimlimod ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam? Bye, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulod kan dito pagadalan nyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabalin ka da kitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Anya dugol nga ibagpakam. Awan matdugol ko. Adda, mami. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kan ni lolo itay. Ha? Kinabil na kayo ni daddy. Sorry, mami, ha? Anya tikit daw am iti sorry ngay, anak. Sorry. Ngamin, kapukan niya, kabkabilin na kayo manan ni daddy. Ha? Ilimlimad yung matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko. Nakakaasi kayo mat, mami. Ay, adamot la basol ko. Basol mi adwa ka ni daddy. Sumarag kan iti classroom yo. Tagawid ak matanwan. Ni dadim ton timang sukon kan kainton dismissal yo. Daddy, mami, pakawanandak ko ma. Ni, apay, anyat ikid dawam iti pamakawan, anak ko. Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katuan mat anak, kompleto tayo mat. Wan,
Ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yu. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkinkinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga uray marigatan kayo mat nga agkapya. Anak. Iso sige. Saan ko na panunutan pa'y mami? Daddy? Ha? No saan nyo na kaya tiagdan na? Sige laan. Uray saan na mapatkan ti kayat ko. Basta saan kayo nga agapag ka nagkinabil. Ha? Diyak kaya't nga kinabil kayo latan itag na na yun. Iso ano talaga kayat yun tagsina? Aramidan yun. Nasakit man nga maklunod ko na broken family ti mabangunak ka pamilya. Vian, anak. Basta dahi ti tilaglagi pa nyo. Ipatpadag kayo unay. Katsak kayat nga damadangran ka na kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayo nga kinabil. Hello, Jordan. Apay ngay mawag ka? Ha? Saan na ka rin akailiw, Fatima? Ha? Kwa? Okay lang nga oray saan ka pa yung agaw-awid, Jordan. Awan problema kanyak. Maawatan ka matkat. Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka mat. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige makaamu ka, Jordan. Anyat sang sangitam ka, Raul. Sangitam ka ti panagawid din ni Jordan iti ayan ti babae na. Saan na day tatatang? Anya nga, Raul. Anda na si Kugan tinubyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Inalilaw nakday dyan lalaki. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Kahit nalabit, nakamirisan Tadi na kamit ngamin mabalin nga ikasar. Nakasado kamit nga raw, anak ko. Isu nga awatem tigasat mo. Ipabay samkit di atensyon mo iti anak mo. Tapno na anayan ti panagimbag na. Fatima, sinurpresa nak apay nga inlimid mo masikog kagayam. No kasta, nakargaan kay di pimanawak? Ay, ladingitak. Ngam saan asikat ti amatoy sikog ko, Jordan. Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanan namnamakin ka. Isuan na kay relasyon nak iti sabali, bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at mataymay ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna aporomal ti panagsinata. Fatima. Kat no ti maipapan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema, itad ko ti share mo, isublik amin ken ka. Vian anak, nagsubliak anak ko. Ha? Daddy? Sumrag kayo. Thank you anak ko. Apay dagita nagdadak kalabag yu. Ag naida kon ditoy, anak ko. Tapno maasikaso ka na imbag. Ha? Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayo ngagdanakin ni Mami? Makonsensya aktumanan no agapa kayo. Kat agdin nangran kayo. Diyak kayo ta mapasamak ti kasta. Ha? Saanan anak? Diyakon kabilan ni Mami.
ikarikday taken ka. Apa yan nagsubli ka? Huston Jordan, nabanuga kung agpampamarang iti anak ta. Kan may sa, namuanan ti anak ta nga agpampamarang tala nga okay. Ngam kinapudno na, gumay gayab-gab mat agurat at iti kaunggan ka. Apay, awan ka din planom amang hurnos iti amin. Ha? Seryoso ka iti day ta nga ibagbagam, Jordan? Wen Carol, makonsensyaak. Gapo ka dagiti imbagbaga ti anak ta kadata. Mabainak amasyan kenkwana. Ha? Kinapudno na. Kastamit lang ang tirignak. Masya na kita anak ta. Ngaman niya nga ron. Talaga siguro asan ang naparaburan iti kompleto a pamilya. Itulok mo nga rod asaan ang makompleto ti pamilya tayo? Ha? Kat ni Fatima. Kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadindan nana. Ha? No kasta? Agpada ta ang naibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo ki abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamay sata, Carol. Duwata ang mga sikaso iti anak ta. Ha? Pakawanan ako Carol. Ado ti nagbasulaken ka. Kat ikarigatak ti agbalbaliw. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalik. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti kakaiso na nga anak ta. Nakasaganak nagbaliw. No lakit kita ikan nagbay iti may sarjansa. Karo. Sorry, Pakawanan nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perpektong asawa. Ado ti pagkurkurangakan ka. Iso ano niya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Sapay kumata mapakawan naman, Jordan. Ay ayatan ka, Karo. Ay ayatan ka ma, Jordan. Agtinulong ta amang taripato iti anak ta. Mami? Daddy? Agpaiso ka din dito yung makikita kan mangmangag ko. Wan anak, saanan apa naging ko po? Pud nun dito Daddy? Wan anak, kat pakawanan da kami kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan mikan ka iti kalabas. Sorry. Ipatpatag da kaunay. Anak. Wan anak, napatag ka iti biyag mi. Isungay karigatan mi tagbalbali. Para iti pagtagsaka. Agpinatag kami kini mamin. Aging gating ka na. Anak ko. Agyaman ak, Daddy. Mami, kunak no saanan ama ornos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatag paut pa ti panagbiag tayo. Tapno adupay atawan ti panagdadan na tayo. Congratulations, Vian anak. Nakagraduar kan iti kolehiyo. Ay na, congratulations anak ko. Ay na, nakaadal kan. Kasla kaano la idi ubing ka. Angam ita,
Balasang ka na talaga. Agyaman at mami, daddy, utang ko ti amin kada kayo. Agyaman at iti ado sakripisyo yung kanyak. Ket agyaman at mat iti ado nga anus yun ang papaagas kanyak iti sakit ang naglabasa. Kan ti panang paadal yung kanyak, mami, daddy. Pagrebingan mi adadakkel mo dayta anak ko. Isu nga awan ti rumbeng apagyamanam. Nayat unay ti Diyos. Ta iso tinangagas ken ka. Naimbagkan anak ko. Uwan, daddy. Kat apaman naman kasapol ak iti trabaho. Siyak tumamang tulong kada kayo kan ni mami. Saan ada kami ti panunutam? Dikit di masakbayam ti isaganaam, anak ko. Basta kayat ko asubadan ti kinaimbag yung kanyak nga anak yung mami. Daddy! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.